Nhar it-tlieta li ġej il-Kabinett ser jiddiskuti id-dritt sal-Pulizija li jissieħbu f'union. Il-proposti ser jitresqu mill-Avukat Ġenerali sabiex ikunu jistgħu jsiru l-bidliet neċessarji fil-liġi. Dan ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn il-Kummissarju Peter Paul Zammit ħabbar iktar dettalji dwar ix-shifts u taħriġ speċjalizzat tal-iskwadra l-ġdida tar-Rapid Intervention Unit. Huwa semma li l-iskwadra mobbli u dik ta' Special Assignment Group l-SAG ser jingħaqdu flimkien. Dan qed isir bħala parti mir-riforma fl-istrutturar tal-Korp tal-Pulizija u ser tibda tiffunzjona minn nhar it-tnejn li ġej. Il-Kummissarju spjega li x-xifts ta' din l-iskwadra ġew reveduti sabiex ikun hemm iktar ħin adekwat għal mistrieħ u taħriġ għall-Pulizija bilan li l-membri jkollhom taħriġ kontinwu f'diversi oqsma speċjalizzati. Parti mill-ħidma tar-Rapid Intervention Unit hija s-sigurtà tal-poplu u tal-persuni distinti. Għal-bidu din l-iskwadra ser tikkonsisti f'163 pulizija bin-numru mistenni jiżdied fil-ġimgħat li ġejjin. L-ammont ta' karozzi li l-iskwadra ser tuża se jiżdied minn 7 għal 15. Permezz tar-Rapid Intervention Unit Malta ser tkun maqsuma f'numru ta' żoni sabiex issir sorveljanza biżjed effiċjenza. L-iskwadra ser tkun attrezzata b'apparat apposta bl-iskop li tkun tista' tintervjeni għal kull eventwalità li tvarja minn serq bl-armi tan-nar sarvellijiet. Il-Kummissarju Peter Paul Zammit żied jgħid li pjan ieħor tal-Korp tal-Pulizija u li dan jiżdied b'madwar 500 persuna. Fil-preżent fil-Korp hemm mal-2000 pulizija.